U srcu Fajrenc, među kamenim sokacima koji pamte korake Dantea i eho Botticellijeve četkice, žive je jedan stranac. Zvao se Lorenzo, ili je bar tako tvrdio. Nitko nije znao odakle je tačno došao, ali Firentinci su znali da je stigao s večitim osmehom, laganim korakom i pogledom koji je neprestano nešto merkao. Ne umetnost, već priliku. Lorenzo nije bio običan varalica. Bio je umetnik svoje vrste. Njegova platna bila su ulični trgovi, njegovi modeli lakoverni turisti, a njegova inspiracija, večna italijanska renesansa i večna ljudska lakovernost. Jednog letnjeg jutra, sedeći na rubu fontane u blizini galerije dell'Accademia, Lorenzo je posmatrao kolonu turista, koja se vijugala kao zmija željna da vidi jedno jedino. Michelangelovog Davida. Sunce je peklo, deca su zapomagala, vodiči su pokušavali da nadglasaju jedni i druge. Lorenzo je kao pravi strateg iz džepa izvukao cigaretu, koju nikada nije zapalio. Prineo je usnama i setio se plana. Sutradan, u mračnom ćošku jedne pijace, postavio je svoj mali teatar. 3 stola, pokrivena crnim platnom, 3 gipsane replike Davidove glave, kupljene na rasprodaji suvenira, i jedna stara lampa sa crvenim filterom koji je izgleda skinuo sa božićne jelke. Na improvizovanom kartonskom znaku pisalo je pravi David, ekskluzivno osvetljenje, bez reda, samo 5 evra. I kao po čaroliji ljudi su počeli da dolaze. Is it real? Pitala bi Amerikanka u šeširu s perjem. Certamente, direttamente dal restauro segreto, odgovarao bi Lorenzo s takvim uverenjem da bi i papa poverovao. Turisti bi radosno pružali novčanice, dobijali po par minuta ispred ekskluzivnog Davida, slikali ga sa svih strana, pa čak i pravili selfije s njim. Crveno svetlo mu je davalo dramatičan sjaj. Iz pravog ugla sa malo mutne pozadine izgledao je skoro kao original. Neki bi tražili i suvenir. Lorenzo je uvijek imao spreman odgovor. Imam nešto posebno, ušna čepića samog Davida, ograničeno izdanje. Bio je to stari gumen čep koji je obmotavao u salvtu i stavljao u kuticu od nakita. Za dodatnih 10 evra, naravno. Naravno, jednog dana istina bi isplivala. Turisti bi se vratili u hotel, pokazali fotografije konobarima ili recepcionerima, samo da bi čuli smeh koji odjekuje do katedrale. Ti si slikao koju verziju Davida. Ali kad bi se vratili do mjesta prevare, Lorenzov teatar bi nestao. Bez traga, bez stola, bez lampe, bez gipsa. Samo tragovi nogu u prašini i možda jedan zaboravljeni kartonski znak koji vetar nosi niz ulicu. Firentinci su pričali i dalje. Priču o lukavom strancu koji je prodao Davida na rat, koji je tvrdio da je pronašao Michelangelovu četku u kanalizaciji i koji je jednoj Amerikanki ubedljivo objasnio da je David zapravo bio njegov pradeda. Iako su turisti gubili po koji evro, niko se nije stvarno ljutio. Jer Firenze je grad iluzija, svetlosti i umetnosti. A Lorenzo, on je samo dodao još jedan sloj legendi u renesansni mozaik.